Nyao bera kala vike anwere ya kaide bebe akwere diri ward abore town council ameti nwere kole district ana chala ana kakara ama bera vike ameda obero change agent mama kod ticha me wanu ti alore kare ponya ama kod kare bedi geno rwenyi akina wageno bino ponyo wani kare gin beda tienyo gin beda pe wan kwa wa mieri donga rom nyo dan kare kana geno wek waye wan keda water ama bere na change agent wan bino bero piny kare chairman wan te chako group ma bero to LC1 chiario duch wan bero piny wan ti kare chente mora me wan kwanyo ute saving ute neno ni ber amedi ma chakonyo wa medwa kutini school pien kope kwan peti ayor so cheni ni wan poke kara motin ti dok school itam ma dek ena ye wan poke kare chente ni eka mario wan chako group amon apirwa tia me beri cha bich da bero group ame wan gwago chente ite group mono wan poke dwe ma par wan doko ti group adek da dok bero ma amon beri che okira chalo tinini chawa boro mono kono wan rao chente mora nonok ama bero ka shilling tutumi adek imia bich utemi ya member chiel ineno no ama bero che okiro doko te koba mono timo gini chabit pemetu ni wana chalo mon kwa wabeda yoti ya kaide bebe mona lowere kere group amon eka na pira kena pienin pera mobera me peti ginaro gon chene mere nwere chi me supporting groups adeki dwech ana chalo an beda ana beda chatwel acharo jama titino meti wanjiria tungulu nyanya kede amayo da wano rego en na me wano chelo mere kede na numo mere en gina na charo eno pien ka yini ko bi ni beda yini chalo da ko ni pe beda yot pien oteno dang no mere gwake kita wano ko kere ya kaide be bieno pier wa chalo mon okay amaho dera ma ama kod bo ponyo kare ke to awesa maho penyo pe jama meta pe tadaro kono uni ititimo ni ngoye kira ngoye inti ot kero tadaro penyo pi jami wan binu nuoni der na machela me gino binu miyo wa nuoni tia failing gin dok te luongo wa Mario dok te medi wangechu kene ame wan chawa ni po luongo gi achalo change agents wan luongo gi itelo cha chairman LC achiel pien en dok dit lawa don ka en chairman or jo nama gi bera duong wan binu te bero ket gi piny da en ginu wan timi chiario pien group wan chako chadang ti chiario ama bero nina me wan bero kere piny eto en luongo jo irio dwe achiel wan bero piny te neno pewa ba mane chawa ni kana wan do tutuni wan tu rai chente wa me pi pien wan tu mitu chwe wang pi wa ko ichawa ni wan tu rao chente wa te laga chiel shilling tutume piara rio ame town clerk ukobe wan chente ni wan handing over kere risita wan tu kere mewege ne mi wa support wa ko chwe dok pi wan ber piangon ber tangchi okay pien ya kaide bi wan ti kai tangcha chela ken ena ye wan ti tich kere inote wuni aduoka ngo ame unware chakame project chake chakame project ni chakere awaka watieni wan binu lwenye kompeke aroma rio achielo biutu machil amena ke chawani podo poti winyu ko para me yai kuno amo beru ger me yot awaka na tieni ya kaide bi cho kede mon lwen petie pien gina mi wan ngeo ger me yot beru lwen kanyo wora mo beda tienu dong tiame peti level adit dong ti piny eka Mario uteno wai kanu ti group me matujai haka tekele gi kuo eto ka ine level e kuo ichawani ti udok piny kari bedi ko pe jai cha pod por wenyo eto kuo ya kaide bi
rete to dok piny. Okay. Apuoya tek. Ber ma. Ene tie ni yo ame wan bedo kok pire. Chaka me ama kod bin bodwa ame obedo yo akai debe bi tuteilwa awaka watieni yo wan odong' opur ko ame monda obedo achievement achiel ame wan achala kai debe bi wan nuo ni bei to change agents. Yone no peha ng'atiro. Yoni no bedo yo adita me Kubu Kole district na huyam. Eto bedo yo ame no to kipe ngwashie. Pen bedo yo ame no gole ko pipo ko ye. Eti chao ni tiamo puro ko achil dai chao ne neno to kiti angwachi ye da to kada. Okay. Miyo digi macho chadwi lwa kari chiemo che transport pa yele gi. Okay. Apuoya. Machake analwani Auma Jennifer beri Chenya Jen me Abual village ameti Yalero sub county inawano tiyo village achielo bero ni wano tiyo konyo te dero wa kara chiel kere kiremer rayu peka me wan joy village tiyo nyuongo eka oto chwalo pekgi machaki kana wan chaka chwalo ye wan chaka chwalo boro tela chalo walo tela me sub county to woti wopo kore eka gino tela me sub county to chwalo duan wa nyim na he district kere ni bay chwaka jo ama kod ginanga wano chwalo peke wa ni miero konywa kede gindango binu wopo kore to neno gina gama ngoa menu jo sub county ugame wa nyuka lo jo me sub county ko gino to chwalo jo sub county to chwalo kwachwani e nyim na he district ika gin to beri wopo kore na he district kono na ho wanga jongo village wani unua gamori kompeka menu gino miyo wa chwala nyim Peka ngoa me wuni bedo chwalo I wang tichi. Peka me wan chwale wang tichi wani machieli ya bedo peka me pi village wani peka me pi community ya teha eto na hishani wano bet chwalo tiana pol eto na hishani village wani put pe onuo agam mora ber ko mayaip ko pe pino eto men mario mere peka me yo wano nu chwalo peka me yo kuno kwao ni rua swamiero keti wa bridge memon na gamor giro binu beriye success or temo beriye no Jo kero bridge ye jo kero eta uma hero wan mo kar wan te be wopo kare ka gin jo sub county te ko be wani district dongango atishi yo no en keto gini do bridges adonga ye danga uma heno jo ti atishi ye eto tiche ka ye pod pe otum Ete chan lo bare. lo bare gire Lo bare chan. Shani lo bere to peti ko maber wak. Aba toha bera mo lo baber yen bridge me okero no dok ti otoro ka. Okay. Eto gino ko ni mono dong ticha jo district pa jo sub county. So ichwalo duon uni en ngoke na ber pati bridge tigi noke na ber menu uni. Ina bera wana nuye ye. Peko wa ko na dan no ko bere ko ko ger me yot. Me ger me yot dan. Kwa hona ko keti kwa hona ba ko pe balo kwa no tino. Yo ko keta pora o tino nyira. Eti shani. Ni bay moha me village no moha. Shani improvement ye. Ko pe ko kwa no tino nyira.
Eka kope ger me yoda level ero dako kopi. Okay. So miyo wan monda kwara gin jo ama koth. Kara chiel kere jo me traweza me konyowa. Kuom pekewa wan nuti kere na. So kirang'o uni ilwanyo unu kere kuom kope gero me yoti? Kuom kope gero me yot. Village wa bino bero piny. Uto moko bero chik. Ni ng'atoro kikena me bino. Lwanyi kom awuote. Weather bero daho. Lwanyi kom isyo. Nyo bero isyo. Lwanyi kom daho. No yini nungo fine tutu 150. Merang tiyo kero piny church. So miyo luoro fine no miyo level lagi no kada hoda piny. Pero tikita yat kere chon. Okay. Tijo adado no fine. Yado jo wi kope fine Jodo wi ka kope fine so miyo ng'atora me olwanyo jote keto fine ko beda petie. Ma kope kwan kono. Ma kope kwan. LCT atimo. Utimo ka bubea mogo me rayo nywala me peti atero tino gi kwan. Mete nen nigi utero gi school pia no binu ko bi ng'ata me pe utero atin nere school. Obinu mako ko. Eka otero iye. So miyo ripote mako jote tero ka iye no miyo luor beri chunyo nywal. Miyo raka mani atu chwalo tini kwan. Peti wa kita yati kere choncha. Okay. Loni adong Caroline Oyet. Aburi wang titide mo loni amia bill. Ameti Yelwala Parish. Okwardat sub county. Anatiyo kere change agent. Ame obero dula me pejeri kom gamente. Ento wano bino kwanye wato wot ponyo wachalo change agents iwang tich wani wana rio. Awata loni ukalo pita wong. Amnya endo kakobino no. So aduoge me puonya me jona so puonyo wa kede wan do ti utemo tiyo pirwa kenwa. Wani kon wadong tunongo ni tia tiye. Yen chonrik wan uluor. Dano bero jo ame kom gi wach. Ngesho no remo wa. Pera no twaro yaw to timo ginor pirwa kenwa kado pe gamente. Utimi wa nyo borwa bora ye no to potimo. Enti shani nante loki. Wano ya tawari ofisor kiken abongo dang luoro. Otawot kwayo konya me mita me gamente twaro miyo wa dao to nuongo. Kae na me peti anuer direct. Uchiho wa. Uchike wa kare. Kunang wano lobu yore. Yano tikiri jo maor dang wano yero gini people follow up committee. Ame lobu yo jamisha. Miyo nante loki. Wano nuo da hata Lwala Health Center. Bei kwayo kere yenyo yore wopo yore. Mi wano tike Lwala Health Center thiri. Ameti Okwardat sub county kan. Pe mano kiken. Wano twaro ya. Wan change agents to wot bor LC wano to ko bani dok pi wani peti aber. Woro mi jo yik ti wang pi. Jo ya to timase tim. Dang chani en LC's tigi yot pi wan change agents ame oti yi. Kole alur pien yi kole. Ti gomola loka bora me change agents tiye. Eti borwa miabil poler wa hana ko pia miabil. Yo e wa Amerik. Wano do mi utako. Piano tamani gamente kikena yetimo. Wano ya. Ute me yo LC ngech. LC ta mobilizing jo. To ya to ot puru yo. Yo wa chani utako ngweshi ya kare liya lor timere jo tia karo kero to. Hero yo shadono beru yo ari uto. Me wando no ner baber gina konyere pe. Ama mi anuo ni. Puonyera ma puonyo wa kere. Tia tich. Dang wang tich wa mami abil. Tia ber. Tu borana chalo daho. Konya da wan mon na oti unuongi kom change agents wani. Tini cho unu gera tu unu bod gidano otai. Wan monda unu po war. Yen no da ti ngurwa me. Tamani. Kai reda nyo. Cho reda wiya mi yini te winyi. Edi chani kar wan wor nuo puony dushu. Wan nuo kuno.
duogi te penyo chwer ri mono kena rik do pe rumi nyim chogi da choron pe neno ni da rumo ero loha do wano kelo nyame mono kelo awano ponyo gi kede chani mi udi ko pe ger ma yot tu dok chen ti cho kena ma yot ka duogo gwe ora gwe ta chaka yette kuri ko pe wano bor nungi ka wano cha ponyo da dok joy ko kom ger ma yot to ber ponyo mon kede cho du cha wan chela mo cho ke kara chiel to ponyo gi bera bedo kede dahoni aber bera bedo kede chuara ber to ni angina mano mi ko pe ger ma yot ti dok chen anyira wada no ti ayach cha mai mwa gi poromo eno kena ti akwera kwano ka mai mwa gi poromo ul bero loket ga loha mi chani otino ti uda hawar kadi do bedi gire pod ti utitimo gini kitogo eto war gi kon at least ti me twara pe ti barek choncha moni to baran achalo wani mon mi udan kop me loeny to twal elsis rik dong winyu kop kedi jaga terno gi wolo ko ikida yom do hadang poj ni ginang mi to ni po gini chenya gens pien mi oti gyoda hayot tanyoro ti gindo kera penya yin un mede penya. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.